کوئٹہ دستی بم تراکی بتک اترا کا جانی تاوان نبتک بنشونی ردا بلوچستانی بن شہر کوئٹہ گستگی شپا فیض آباد دمک سریاب اسکولا دستی بم تراکی بتک اسکول بند بہگے سببا جانی تاون نبتک پولیس ویل جہاز سر بتک و ثبوت یکجا کتک کوئٹہ گورنر ہاؤس جمعہ روچہ حل پرداری مراگش پر جمدارک بتک ادارو کی سروزیر علی مردان خان ڈون کیا گورنر بلوچستانہ حل داتک مراگشات تیسرے چیف سیکریٹری عبدالعزیز اکیلی ادارو کی گنجائی طریقہ رانی وزیر سرفراز بگٹی نور محمد دمر اسپیکر صوبائی اسمبلی و دیگر سرکاری اور بیوروکریسی مردم حوار بتگا رہشون احسن اقبال گشتہ کہ گچین کاری 90 روچانی تہاباں یا یکسد 90 روچانی تہاباں مارا کارنیز ملوٹی گچین کاری آئین درچہ بباں الیکشن کمیشنات یوگی ملکہ نو کی حلقہ بندیانی درچہ گچین کاری کنائے نگے فیصلہ کتا مسلم لیگ نون رہشون رانا ثناء اللہ گشتہ کہ حلقہ بندی آئینی تقاضیں اشیاء سرجم کنگابید گچین کاری بتنکاں آئین لوٹی کے گچین کاری نو کی مردم شماری درجہ بپا سپریم کورٹ سینئر جج جو نام گپتگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جڑا والا تروتاب آئیے جڑا والا کرسچن کالونی تروتاب کو تک وائلا سرمندی لوگا چرچانی جاورانی چاروں ٹپاس کو تک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سروپ پرویز کھٹگا گشتہ کی نو کی لسگی چینکاریا پی ٹی آئی چیئرمین نظام کے چنچو آپ سی پنچا بگردان چل الیکٹیبلز میں ہمراہاں پی ٹی آئی چیئرمین فوج ہلاپا انقلاب آرگ لوٹتر نیب لاہور پیسرگی سروزیر عثمان بزدارہ یک رندی پدا طلبی نوٹس دیندہ تک بنشون ردا عثمان بزدارہ ریکارڈ ہمراہ 3 اگستہ پیش بوگے کٹنی دیگ بتک نیب ایک باز بار توار کنگا بید عثمان بزدار پیش نبتر کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیسا اشتاد ملزم عامد گسا پیش کنک بتگا او آہنی جوڈیشل ریمانڈ سرا دیگے 4 روچانی گیشی کنک بتگ بنشون ردا ناشر کاری عامد گسے جج اعجاز احمد بٹرا کور کمانڈر جنا ہاؤس ارشد سود کو سوچ کیس گوش دارک بتگ کوئٹہ مسیح برادری نیم گچ کوئٹہ پریس کلب دی مظہر شانی درشان کنک بتگ زہر شانی جڑا والے بتگی سد کو سوچ اور گرجا گھر تاوان دیا وہ آہن کم شرطی علاق بتگ مسیح برادری ہوار زہر شانیہ مسلمانی مزلکت ہم ہوار بتگ